Ali Kigali ukwa munani turagutwitse noneho show ni show. Hari festival yitwa ATHF Music Festival izamara iminsi 2 ku itariki 12 na 13 z'ukwa munani. I'll be with my sister Shiba Karungi and of course Kiss Daniel. Come and have fun. Guri tike yawe ubunduze Hey guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wihebeye tayo wacu Bliss, wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Ni by'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazawema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rezami, reka amakuru yacu tuyatangire mu gihugu cy'u Rwanda. Ahereye umusore w'umunyarwanda amazina yitwa tayo wacu Bliss, yavutse mu mwaka w'1992 bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Tayo wacu Bliss yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Kuri uyu munsi uyu mwartiste ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda n'umwe mu artiste muri Afrika bakomeje kuzamura profile yabo kandi ku rwego rugaragara bitewe n'ibihangano ari kugenda sohora umunsi ku wundi, featuring indirimbo ze ku giti cye ari kugenda sohora zigatrending hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange, ndetse bigakomeza no kuzamura platform ze zose yaba Instagram, Twitter ndetse na YouTube. Bruce Melodie muri uyu mwaka amaze gusohora indirimbo zirenga 5 harimo iyitwa Izina, hari iyitwa Total Cruise yakoranye na Harmonize, hari iyitwa Nyora, hari iyitwa Carnate yakoranye na B2C, hamwe mu matsinda akomeye cyane hariya mu gihugu cya Uganda bakunze kwita Kampala Boys. Ni indirimbo amaze gusohora muri uyu mwaka ndetse akaba yarasohoye n'indirimbo yitwa Kinyuma kuri uyu munsi imaze ibyumweru bigera kuri 3, ikaba imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 100,000 ku rubuga rwa YouTube. Mu minsi yashize yashyize itangazo hanze rivuga ko hari abantu bagenda bakitirira amazina y'abastari ku rubuga rwa YouTube bakabasha kuyobya abantu bakurikirana abo bastari kugira ngo nabo babashe kubakurikirana. Urugero, niba uzi ko umuhanzi nka Bruce Melodie ukomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda ashobora kugira nibura abantu 100 bashobora kujya kuri YouTube channel bagasubscribinga ku munsi, ukavuga ngo why nawe ngiye ntakita Bruce Melodie cyangwa se ngo niyite Meddy. Abo bantu Meddy yabonaga cyangwa Bruce Melodie nanjye bajye baza bakore subscribe. Ibi ngibi YouTube yafashe umwanzuro yuko buri muntu wese abantu bamukurikirana ku rubuga rwa YouTube bagomba kujya bagaragara kugira ngo nibuze wa muntu ugiye kureba igihangano cy'uwo muhanzi ku rubuga rwa YouTube abashe kumenya koko niba uwo muhanzi afana cyangwa se uwo muhanzi akunda ari we wanyawe, ari we ahaye support kugira ngo akomeze gutanga cyangwa se akomeze kumuha ibihangano byiza. Kuko niba umuhanzi asohoye igihangano kikabasha kugira miliyoni views nibuze mu gihe kingana n'iminsi 2 cyangwa se mu gihe kingana n'iminsi 7, ni bya bindi nibyo bituma agira motivation bigatuma yongera gusohora ikindi gihangano. Ariko niba hari abandi bantu barenga 5 biyitiriye izina rya wa muhanzi kandi wa muhanzi yashyira igihangano hanze nabo ubwabo bagakopora cyangwa se bakadownloading iyo video nabo ubwabo bakayishyira kuri YouTube, hari abantu benshi bazayoba bakareba ya ndirimbo iri ku yindi platform itari ya wa mwartiste bakunda cyangwa se bafana. YouTube rero yafashe umwanzuro w'uko abo bantu cyangwa se buri muntu wese ufite YouTube channel abantu bamukurikirana kuri urubuga bagomba kujya bagaragara. Ibi ngibi byatumye buri muntu wese wari warahisha abasubscribers cyangwa se abantu bamukurikirana ku rubuga rwa YouTube bigaragara. Iri tangazo rikimara kujya hanze witwa Bruce Melodie yahise yishura abantu bamukurikirana ku rubuga rwa YouTube, dore ko hari hatangiye gusohoka inkuru ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye bavuga ngo Bruce Melodie impamvu yaba yarahisha abantu bamukurikirana nuko bashobora kuba ari bake cyane. Ibi ngibi Bruce Melodie yahise bihinyuza ahita agaragaza abantu bamukurikirana ku rubuga rwa YouTube. Kuri uyu munsi nibwo twahisemo kureba abahanzi bagera kuri 12 nibuze bakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda bakurikiranwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube. Kuko YouTube ni rwo rubuga rwa mbere ku isi rucuruza ibihangano by'abahanzi. Yaba umuhanzi wese ku isi, yaba Chris Brown, yaba Jason Derulo, yaba Kenisoro, yaba Bruce Melodie, yaba Meddy, upfa kubura umuhanzi uri ku isi. Iki kintu buri mwartiste yose ku isi arakizi yuko YouTube ari rwo rubuga rwa mbere ku isi rucuruza umuziki kurenza izindi mbuga zose zicuruza umuziki, yaba za Spotify ndetse na Boom Play ntabwo zifite imbaraga zingana n'iza YouTube. Reka turebe abartiste bagera kuri 12 bafite abantu benshi bakurikirana ku rubuga rwa YouTube hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turahera
Ku mwanya wa 12 turasanga uwitwa Iva Bravine ndetse na Ariel Weiss baranganya, bose bafite abasubscribers bagera ku bihumbi 103. Ku mwanya wa 11 turasanga Aime Platini akurikiranwa n'abantu ku rubuga rwa YouTube bafite subscribers zigera ku bihumbi 121. Neri Ngabo araza ku mwanya wa 10 akurikiranwa n'abantu bagera ku bihumbi 130. Ku mwanya wa 9 turasanga King James akurikiranwa n'abantu bagera ku bihumbi 137. Ku mwanya wa 8 turahasanga Butera Norris akurikiranwa n'abantu bagera ku bihumbi 152. Ku mwanya wa 7 turasanga umugabo witwa Andi Bumuntu. Ubu ngubu navuga ko urugendo rw'umuziki ari nkaho yaruhagaritse, ariko nibuze yagiye asohora zimwe mu ndirimbo zirakundwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda nka On Fire, Valente ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Kuri uyu munsi arabarizwa kuri Kiss FM, akurikiranwa n'abantu cyangwa se afite subscribers zigera ku bihumbi 163 ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 6 turasanga umwe mu basore bigeze kujya muri label ya Bruce Melodie yitwa Juno Kizigenza, afite subscribers zigera ku bihumbi 164. Ni ukuvuga ngo ararusha Butera Norris, ararusha King James, ararusha Platini, ararusha Neri Ngabo, abantu yasanze mu muziki. Ku mwanya wa 5 turahasanga The Ben. The Ben ni umwe mu bahanzi bafatwa nibuze mu bahanzi bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko wajya kureba platform ze ugasanga zimwe muri platform zikiri ku rwego ruri hasi ku buryo bugaragara. Kuko niba kakanya The Ben aza ku mwanya wa 5 mu bahanzi bakurikiranwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni ikintu kiba kibabaje. Ese iyi platform noneho abasubscribers The Ben yarabahishe, YouTube noneho irabishurira bagaragaje ese uzajya ufite uri ku rwego nibuze rwo kuba wasaba nka Davido Collabo ukurikiranwa n'abantu bagera ku bihumbi 165. Ikibazo The Ben araza ku mwanya wa 5 n'abantu bagera ku bihumbi 165, nyamara wajya kure ugasanga ngo n'umwe ngo mu bahatana n'ibyamamare bya Afrika birimo Harmonize, Diamond Platnumz ndetse n'abandi bagiye batandukanye nk'aba Eddy Kenzo bamaze kugera muri miliyoni subscribers. Ku mwanya wa 4 turasanga Karasira akurikiranwa n'abantu bagera ku bihumbi 192. Ku mwanya wa 3 turasanga Niyo Bosco akurikiranwa n'abantu bagera ku bihumbi 197. Nyamara wibuke neza ko Niyo Bosco nta myaka 4 aramara mu muziki w'u Rwanda, ariko wajya kureba The Ben ugasanga ni umwartist urengeje imyaka 11 cyangwa se 12 abari mu muziki w'u Rwanda, ariko ugasanga ararushwa abakunzi ku rubuga rwa YouTube, urubuga rucuruza umuziki kurenza izindi mbuga zose ku isi. Ugasanga Niyo Bosco afite abakunzi baruta aba The Ben. Niyo Bosco 197, The Ben ku mwanya wa 5 ibihumbi 165. Ku mwanya wa 2 turasanga umwe mu artiste bakomeje gutrendinga, bakomeje gusura indirimbo uko bwije nuko bukeye. Amazina ye yitwa Etayiwacu Brice, yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Uyu artiste ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda ku rubuga rwa YouTube akurikiranwa n'abantu bagira ku bihumbi 346. Nujya kureba aba artiste bari hano muri Afrika bari ku rwego rumwe n'uyu muhanzi, urasanga ari mu mazi yakoze ibintu bikomeye cyane mu muziki wa Afrika. Bruce Melodie akabaza ku mwanya wa 2 mu artiste bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ku rubuga rwa YouTube kurusha abandi, akaba akurikiranwa n'abantu bagera ku bihumbi 346. Ku mwanya wa 1 tukasanga Meddy, akaba akurikiranwa n'abantu bagera ku bihumbi 949. Rwose Meddy we akaba yaramaze kubasiga ku rwego rugaragara. Rezami Bruce Melodie yaritegura kuzitabira igitaramo kizakitabiriwe n'abahanzi batandukanye ba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afrika muri rusange, harimo Kiss Daniel ndetse na Shiba, utirengagije abandi bartiste bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni igitaramo kizaba tariki 12 ndetse 13, kikaba kizabera kuri Canal Olympia. Baza muri Bruce Melodie, Shiba, Karonyi ndetse na Kiss Daniel. Rezami ndagushimiye wese mo kudukurikirana, ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazawema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Ngende Olivier Fernandez, kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melodie Media, dukomeza kwenjenga n'indirimbo ya Bruce Melodie ndetse na B2C Kainaichebo umuturanyi w'igisabo. Rezami, see you, love you guys.